Isibongo sami ngakasibi komkhaya kithi komalume ikamakhathini ngokuzalwa ngizalwa lapha eMtholoda ngikhulele eMabheleni kaGubhuza. Manazaresa kade ngenisa ngenisa umdedele ngalala ngoLwesihlanu kuzosa kube yisabatha. Ngokwazi kwami bengizovuka ekuseni ngihambe ngosumdedele. Inhliziyo yami kona beyithanda nje ukuthi engathi ngaqale ngisabathe la ekhaya inkonzo yasekuseni mhlawumbe kwasemini bese ngiyahamba ngoba eBuhleni akube kusangeneka mengabe sekulate. Shothi kodwa nginganaki ngabe ngathi angihambe ngiyelokhuzana ngiye eBuhleni vele ushembu uyayibona imndeni yami ngoba nasekhaya eMthwaleni angiyanga. Manazaresa wase ngisuka ke ekhaya ngo4 ngayogibela itekisi ngibheke ngilibangisephi eBuhleni ngahamba ngaye mase ngilele ebusuku ngabona imndeni engazi noma eyakithi noma eyakwemalume kodwa bungamakhehla akithi angazanga ukuthi owakweliphi uhlangothi ephuma ekhaya lemphefumulo okade ephambili okade kuyena ngicathi mhlambe wena emqalisi bonga ngazi ngoba bengibona ukuthi uyena obacontrolayo futhi makuna naye bonke umhlambi leza ngemuva uyaba usuyama naye abese evela shothi bengase sibedlule lekade ngaphambili bewumzangele kade kuyena okade ephambili ngesikhathi behamba bese ngiyabuza ukuthi hayibo njengoba kuphuma le endlini emhlophe ekhaya lemphefumulo bephuma kazi bayapi bese ngathi khona ngiphendulayo kodwa wathi ukhuluma nje la emoyeni uthi abengathi umhlangano uyaphuma bese ngibuza ukuthi umhlangano uyaphuma Nkosi yami akabe uphuma ngempela phela umhlangano thina asisawazi abesathi umhlangano uyaphuma abantu bakini lapha abantu bengaphambili kade econtrol abantu basekhaya ubengasakwazi ukuhamba ubeduzwa ngesikhumba nabo kade emlandela futhi ubeduzwa ngesikhumba labanye balade beza ngemuva bebehamba kancane ukuthi abasenawo amandla okuhamba kodwa kona uyabathi bayaphila labanye beduzwa ngesikhumba ukuthi sebeguge kakhulu hayi ngoba begula sebeguge kakhulu bephuma ngalo lokho bese mina hamba Nkosi yami kodwa ngizokwenza baze bahamba kancane abese la emoyeni aphinda aphendule athi wena musemhlanganweni akufanele ukuthi usheshe fanele uhambe kancane ngoba abantu ahamba nabo abanalo ijubane umhlangano egcineni nkathi lo umhlangano ka2020 ngangigijima amanesi afunqama ngoba sesitshela ukuthi mhlawumbe kuyicala ungazi mhlawumbe kuyicala ukuthi inkosi uyibonise kude mhlawumbe mina kuphulula khona siphulule nabantu bonke la kuphulula khona wasangithazela ke lo ukhuluma la emoyeni ukuthi hayi noma ngabe sedileni esilokhu uzofika nje la khona ungaphuthumi abantu ahamba nabo bahamba kancane safe sihamba ngamafa ekuseni emva esibonakaliso ke ngaye eBuhleni ngangamseza la ekhaya ngayengenisa umdedele wangena umdedele saphuma izwi lenkosi ukuthi umhlangano uyaphuma ngase ngiphinde ekhaya ngahamba ngosuka phuma umdedele ngingaphosisi mhlawumbe somsombuluko ngahamba ngomsombuluko ngikhipha umhlangano ngathi nje kade ngangihlela phansi welcome to eBuhleni ngangihleli layo kwakhona into ethi yakhulumisa hamba ethempelini uyobika phela ukuthi umhlangano usuyaphuma ungaphumeli nje la ngakubadayisa uma ngihlela ngakubhadayisa la ngasesangweni ngaphinde ngithemba ngifike nje ngingena nje esangweni ibhodlela ngihlaba layo manazaresa ngaguqa mangiqeda ukuhlatshwa ngebhodlela ngangalibanga ngoba sekuphuma umhlangano basekuthanda ukuthi ngathi sokuba mnyama ngoba ngathi asibheka ko6 ngabe sihlaba ibhodlela ngathi ngaguqa ngathi shamba ngiyabona ukuthi sengihlatshwa ibhodlela mhlawumbe ngenzeka ukuthi angiyanga ekhaya lemphefumulo kodwa ngiyacela shembe Lwezulu ukuthi ngikwazi ukuhamba ungilandela uNkulunkulu ngoba shembe la uphethe asikho isikhalo ngenaso sasemhlabeni sokuba emndenini uphume nami ngikwazi ukuhamba ngoba nje sengihlatshwe ibhodlela ngiyazi ukuthi iyakhuluma into edinga ngihlatshwe ibhodlela ingihlabe ekaleft ohlangothini lesinxele bese emva lokho ayiphuma kumhlangano sambe umhlangano sahamba kaze ngafika ngawo befuthi angigibelanga moto ngawubeka kumhlangano eKenani bese ngibuya sengilele futhi ngolosithathu ntambama sengifika ekhaya sengilele sengiyabona lamakhehla ajabulile anamile abese athi nanokuthi siyofika elokhuzana eKenani ngoba usidinile uyosindela ikhaya lemphefumulo bese ngithi mina mkhulu ngoba phela ngazi ukuthi ngoba inendoda engithi nigqoke ilokhuzana umjiva ogreen bese ngathi ngisindela ikhaya lemphefumulo abese thina usindela ikhaya lemphefumulo ngoba indlela esinamandla wathi ukuthi uyaxolisa ushamba kosilanda wabe ushamba wabe siyasilanda
bese ngithi ngiyabonga shembe nyazi Lwezulu. Bese sithi le ndoda hayi sizwile ukukhala kwakho manazala athi nginenkinga yomsebenzi umsebenzi awutholi. Mabeka la ujena bathi bona baye ebuhleni kwamanje ngoba baba abathene abaye ebuhleni ngoba bona basenemthwalo basathwele kodwa engakuzwa besho ukuthi bona sebengenile endlini ekhaya lemphefumulo kodwa bona abaye ebuhleni ngoba bazoba banemthwalo mama nje basenamacala abasenayo okufuna ungwalungisa noma bengachazanga kakade kodwa nje basho ukuthi bona baye ebuhleni ngoba basanemthwalo. Ngoba isibonakaliso nami kwangafika ngona ngaphendula ngathi mina hawu ngisho ingane yaphupha mayina macala base cha phela noma kuthiwa ingane yaphupha ngasizwa ngayo kodwa naye akulungile ukuthi hambe yedwa ngoba ingane yethu sisahleli la ekhaya lemphefumulo okwamanje asifokwe ebuhleni. Ibese bese uthele ukhulu noma ukhokho noma lo ubaba lo ukuyena badetsa abantu basekhaya ubese uthi kade uhambe emhlangano sizwile ukuthi uye nesikhalo somsebenzi bese ngithi mina asengixaye kakhulu namacala ufuna abantu babuhlungu befekhaya lemphefumulo bahamba nezimbuzi mina likho icala ngikwazi ukulenza ngoba abantu basekhaya bakhona kodwa noma ngibatshela ukuthi ngabe sabanayile mina ngiyathanda ukwenza kodwa ukuthi zonke izinto zakomalume njengesezinto zakomalume kaMakhathini zibheke mina. Ubese uthi le ndoda bese ngibona ngathi khona usisi oqhamukayo uqhamuka udriver ibhasi ngithi khama amabhasi akhe ezethi hayi umasipala engathi le bhasi athi hawu nemthandazo waze wakude bese athathe ashaye ubright ngale bhasi le yakamasipala ngoba mina ngiphansi emgodini ngakithi ashaye ubright ukuthi angikwazi ukubona ukuthi ngize ngifike kuyena ayimisa ibhasi ibheke endleleni engihamba kuyona ibese ushaya le bhasi ubright bese ngiyanuka ebese silesisi nomthandazo uhambe kahle emhlanganweni kodwa sisebenza umuntu ophilayo khona emhlabeni lesisi lo wayesebenza usenze inkampani wasiza kuye ubaba kaElong efezela abese athi into kade uyihamba ukhala ngayo emhlanganweni ushembe ungithumile ukuthi angiyokufakela iCV njengoba vele baba kade sizakashukela angangenanga umuntu uthe angihambe ngifake iCV khona uzoqashwa lapha la kababa kho wavela ubaba ke inkinga kade kufuna kufakela umuntu kwaba ukuthi nani nisafunda nani seyingane futhi kwangaba khona ozongena esikhundleni ushembeke uzwile ukukhala kwakho manje sengizophuthuma nje uthe ngivele sengibuye sekuphela isibonakaliso leso bese ngivele ngibona isibonakaliso sendoda indoda ukhathwa kabi ubaba lo wakaduma kade ekhuluma manje le ndoda le ibese ithi wena utshela ukuthi usile sengifonela umathi nasilalela ekhaya sengifonela uma ngathi mina umakhelwane wami ngicela samsele ekhaya lemphefumulo ithi unendoda akisho ukuthi ehleli kuyona eyisilwane ithi le ndoda usutshele unoma ukuthi akahambe ekhaya lemphefumulo ayosizakala khona lalelayo into esizoyenza sesizothatha wena ayinkinga ngamaNazaretha ayinkinganga lapho ngabona khona sengathi sikendlini yabakhokhi siyalala lekhaya lemphefumulo kodwa sifokoza nami ngisamfuna umuntu asambe so ngoba kade ufika umuntu wathi njengoba uthi ufisa ukuyela ekhaya lemphefumulo hamba nalo ngoba uxakile ngase ngibona uNyazi lapho sithi uNyazi mntanami uthunywe yini hamba naye lo ulele ekhaya lemphefumulo bese mama lo ehamba naye abesaniphe angasihlenda esicephini lapha endlini abakhokheli anciphe lesilwane siyamcindezela anciphe aze ayincane bese athi ukuthi uNyazi nami lo uthi uyaphila uphila ngami bese ngithi baba kodwa ngiyacela ukuthi lo mama umphamani ufike ngesibonakaliso ngicela ubaba uMajiya uyakhumbula ukuthi ubaba uNyazi lathi yena lo mama inkinga yakhe mangabe ebonisa basebusuku akakhumbuli ukuthi ubeboneni bese eNazaretha kenzeka lokho-ke abese angitsheleke ubaba asukume ubaba esihlalile athi ubaba uzosindakala ekhaya lemphefumulo hambani niyelele ekhaya lemphefumulo inkosi busenekuzwini amen. Akekho osasele manje obefisa ukudlulisa akumbulelwe ngoba kwathi wasengabohamba nezindaba esuke sizimbulele zalapha ekhaya ngoba zizosigulisa wenyangaza umama hamba lapha baba amen Wafika ikhehla lapha ekhaya kwaVlakazi noma amaVlakazi mina eNyukhasela wamfundisa uVlakazi ongasekho
uma lifika leli khehla umntwana owalibona uthi mama kwangathi sigibele ibhasi eqhamuka kwaNongoma uThanduyisi khona ibhasi ke la kwaNongoma elihambele eNyukhasela kuthiwa uThanduyisi uthi mali lisa leli bhasi lizosibeka ngasesikoleni eDeda uthi bese la egroundini qhamuke ikhehla uthi ikhehla limile nje bese liyasiqhweba sonke lithi wozani ngapha uthi nalowo ishaya isifuba athi yimi athi yimi lithi cha uthi nami kuze kufike kimi ngithi uthi lithi uthi bese ngiyayo uthi limile leli khehla limini womunye babili uthi bese lithi hayi asisuke kulona lo mubi lona kuwe bombheka lona mubi la kuwe asiqhele siye lapho ufuna ukuzwa ukuthi ngizothini kuwe uma uthi ke mangisuka naye uthi bese lifike lithi leli khehla mntanami msukulu wagcina nini kuyakushena uthi bese ngithi awukade ngagcina mkhulu wagcina nini ukunikela cha mkhulu kade ngagcina umama wakho yena wagcina nini ukunikela nje kushena hayi ngoba baba mkhulu asinayo imali umama naye kade agcina athi lalelani ubohamba uyekushema ufike unikele usinikelele umke wabeka nje ngishishumi sithi thuthu wabeka nje ishumi sithi thuthu uthi lo mntwana ke uthi ke masevuka lapho uthi bese lithi khehla usiyahamba uyosilanda thina sesahlala le ekhaya lomphefumulo la sesihleli khona kodwa mawusubuyile nathi ufika usigeze ubusuthenga intondolo engaka uthi laqala lathi engaka uthi isithebe sethu esipha sona nangempela ke lo mntwana avuka asixoxele bese ngithi ngoba umvangeli ngale ngamuse ekhuluma ngekhaya lomphefumulo usho ukuthi lento eyasekhaya lomphefumulo ikhona kufuneka kanjani awubokuhambe nawe mawuthola ithuba uhambe nampela ethempelini bese kukhulunywa ukuthi kufuneka kanje liwe ekhaya lomphefumulo sifike ekhaya nathi simhlanganisele mashinyane lo mntwana sithi akese afike ke la uthi ngafika mama lapha ekhaya lomphefumulo nganikela ngase zithi insizwa lezi engihamba nazo asambeni siyolalela eBuhleni ngoba kunesikhumbuzo uthi ke maye efika eBuhleni uthi safike sangena kwelinye idokodo nje lo muntu sashanyela salala sangena khona sahamba saya isikhumbuzweni ebusuku sabuya sazolala uthi mangilele ngabona kungena inkosazana ephuma ngaphakathi kwababa yafike uthi yafika ngikazisa yathi vuka uthi ngase ngiyavuka yathi ubaba ufuna abantu abazompherekezela ekhaya lomphefumulo manje uthi angizovusa wena uthi nangempela ngase ngathi ngiyavuka ngiyagijima nami ngemgwaqeni ngathi mangithi nje emgwaqeni nazi imoto zehla nangibabehla uthi bebaningi kodwa labantu bengayiphuzi ingcwele uthi kwakuyimi ngedwa angiphuzi ingcwele uthi wahamba ubaba ngiyilandela ngemuva imoto uthi kodwa wangabesaya ekhaya lomphefumulo waya ngokomuzi uthi lo muntu wawunende uforum walinganisa njengezindlu zalekithi eNyukhasela yakwasibani wami uforum uthi wangena kanjalo ke mama kodwa ngale ngaphandle layo inegarage uthi ngase ngifike ngibhuqa la eminyango uthi wafike wavulwa ubaba uNyazi lwangena lwaselishona ekamerweni uthi ngalunguza la ekamerweni uthi wafica isalukazi nje ubaba ehleziyo sizelukela uthi wafika wakhuluma nalesalukazi uthi ngingamuzi ukuthi uthini uthi akhuluma ngezandla khuluma nangezandla uthi sathula isalukazi sivela eminyango sithi ulethiwe ke umntanami wentombazana omdala sathi welethiwe uthi sambiza kathathu uthi elokhu esabeli lethiwe ethi gogo uthi wathi uyayibona le ngane sikhule kangakanani uthi esethulethiwe ngiyayibona gogo uthi kwase kuphuma ingane eyomfana nje uthi sikhulile umhlikihlwane kodwa ihamba nqunu uthi esethayibona le ngane ithi sikhulile uNyazi lusele le ngane ufuna ukukhombisa le ngane uthi ngase ngithi hawu le ngane kodwa yafana nobaba kangaka ngiyaba ngiyakithi le ngane uthi ngase ngithi hayi awuthi ngithule ngibuke ukuthi ubaba uthini uthi esekhuluma ubaba nalesalukazi wakhuluma uthi ngathi khona intambo ade ibambile uthi ubaba wathi yanqamuka phakathi nendawo base wena gogo uthe into engayisogcineni ngathi
wathi wena gogo bakhululeni bonke manje labantwana bayahlupheka bakhululeni uthi ngase waseyaphuma ubaba uthi ngase ngiyaphuma ngaphaphama hawu ngiyaphupha sengibuya ekhaya lemphefumulo uthi ngase ngivusa laba bathi uthi ngathi hey bafowethu mina sengibone kanje uma esefikile ekhaya uyalala liyafika leli khehlela limlethela ufike lithi Msukulu ngikubonile ufika lapha ekhaya lomphefumulo bengikhona engizicela namanje ukuthi sengathi angibona ngumakoti wami uthi lase lithi ngoba ngiyangibona ukuthi anginayo imali ngizokuphi imali hey kwenzeka inqaba ngeniyani imali ebhenke yomfana cishe yahlala le imali inyanga ezintathu lokusithi thina hayi ungayisebenzisile imali yabantu cishe ingene kabi le mali sizoboshwa ngoba ibhenke lizokwaziwa ukuthi iliphi elingenile hayi kuthi kule nyanga yesini uyasuka ukuthi kimi hayi ngisaye mall ngiyabuya uyabuya usegrose ngayo le mali lafika leli khehla amaNazaretha amahle enkosini uthi ngangalele mama nobuthongo obutheni ngangisanda ngena nje endlini yami ngithi ngizolala uthi ngifike ngivule iredo ngigibele embhedeni ngenyalana uthi ngalibona lingene uthi langena laqonde iredo lafika lacima iredo uthi ngathi ngiyabheka ngayisa impela iredo iqhu uthi la selisakimi uthi lafika la ngishanga empama engakaze ngiyiswe uthi laze lasuka lapho la ngikhamba lathi ngikunika imali yami ngijulukele kangaka uyahamba manje uyoyisha awusayenzi lento engifuna ukuyenza engizozicelela intethelelo enkulu ukuthi obaba lapho bekhona nokhokho uthola umsebenzi epitetif lapho uthole khona ade ngimtshena nayizolo ungakhohlwa umkhulu owakushaya ngempama ngifike amaNazaretha amahle nami ufika kwethu la ekhaya lomphefumulo kuningi esesikubonile okuhle ngoba nami ngiyayibona ingane le manje ukuthi ngumntanami lo owachitheka kwakuyinyanga nje ngayitshela nje ngoba ngamanzi nje ngachitha kanti ngichitha umuntu kodwa-ke ngoba ngiyamazi ukuthi ngambeka kuphi usekhaya elikhulu lapho engangiganele khona ngihleli khona ulapho ngoba ngaze sasuka satshala isihlahla kanti isihlahla sisitshala eduze kwakhe ubonwa-ke ngomunye umntaka kabhuti omkhulu umbona uthi ngiyakhuphuka ngisa kule sihlahla sikababa omncane ngithi awuthi ngohlala kule sihlahla sikababa omncane ngoba ilanga liyashisa uthi ngifike ngiyahlala uthi kunesambane elihle elikhulu nje isihlahla uthi sengithi hawu ngoba ngiyahamba awuthi ngibeke iy'ngane zami bengisambane uthi ngaliqhwaya le sambane uthi ngakhipha isambane lokuqala ngalibeka ngakhipha lesibili ngalibeka uthi ngakhipha lesithathu uthi ngithe ngisathi ngiyabuyela kwanomuntu ingane ngishaya isandla hawu kanti isithutha usuka thatha yonke mina ngizohlala ngoba nami ngihlalela isambane manje athi wena usuyisithutha ubofika utshene umama ulithi nina umamncane umama wami ukuthi nami ngiyacela ukuthi angilande la nami ngiyohlala ekhaya njengabafowethu bonke abahlezi ekhaya ingane yami leyo yachitheka nganganaka mpela baba umshumayeli futhi inyanga yenyini nje ngayitshela nje hayi amanzi nje kanti umuntu ngiyamcela-ke naye umntanami lapha ekhona ukuthi akangibekezelele ngizama imbuzi yokusa nami la ngibalungisele bonke nokhokho nobani bakwaVilakazi babuye besekhaya abasekho baba bonke sekusele nje thina ney'ngane akusekho muntu nje ubaba akusekho nje umuntu asazi noma bayafika noma kabafiki ngoba ngase ngithi kodwa umntwana hayi abafani zikhona baba yebo yizo zami ezingababa omncane zikhona zimbili yebo azikho izingane ezalwa womkhulu elithi nababa kuzona cha abekho lezi ezalwa obaba omdala niyatholana nabo yebo baba ade bekhona nje ngokhisimusi ngoba ngakha-ke indlu sengingahlinzeka kalo ukuba bonke bayafika isimanga esenzakele-ke
sesiyikhonka nje lenje asiyiqali ngobonje siyikhonka kuqala uma idaba ke ukuthi zedlule nje zihambe kuze kuse zikhapha sesiqhaqhile ucingo ngenta ngokuthi siyakha ingasesangweni nje ngithe mina cha abantu abamasiyibeke ngasesangweni ngoba abanikazi bomini amen sike safika ke la siyisizwe sihamba nobaba sesizwe manje akamizindaba sake safika la ekhaya lemphefumulo siwumndeni nje omkhulu siyisizwe kwaba nezibonakaliso ke ezinde engengene kakhulu kuzo saze sahlangana ke siwumndeni kwahlangana futhi abantu abaningi abangakholwa la eNazareth ngoba siyidlanzana abalandelayo nangugogo khona naye akamizizwa sahlangana ke sasesiza lana ke ekhaya lemphefumulo sakhipha imbuzi yokusicelela noma yokunxusa kushembe ukuthi sicela ukuthi asisize ageze abantu bakwaNkosi okhokho bethu kwasekuphuma usuku kwasekuthiwa mase sishiye lembuzi sihambise eBuhleni kwathiwa sibuye ke sizolanda usuku neyani sabuya ke sayilanda lolo suku sesizocela usuku sesilungisile ekhaya balikhipha usuku sayithola iyani kuthe uma sesilinde sesilungiselela uMeyi kuze sikwazi ukubalanda ngase ngilala ke ngenyimini sekusondele nje sekusele amavikana uma ngilala ngizibona ngingena sibaningana nje singobaba singena la kuleli khaya siqhuba amabhara uma siqhuba amabhara sifike sime phambi kwale yandlu kodwa iminyango yakhona yayiyidlasi uma ngibuka ngaphakathi kunepulpit ebheke eminyango ime nje phambi komnyango ibheke la ngaphandle kunendoda ke eyayifake umNazaretha omhlophe phambi kwayo kule nto yepulpit kunebhuku elivuliwe la emva kwayo kunabantu abangenakubalwa labantu babedabukisa kakhulu amathamba abo kwakubonakala amathamba inyama yayiphela wawubona ngathi inyama iphelile emathanjeni abanye babo mangibabheka babe nezinyembezi ubona ngathi kusho ukuthi lo muntu uneminyaka mhlawumbe ekhala zomelele ebusweni kodwa bayaphushana kodwa okwaba isimanga ukuthi noma bephushana abakwazi ukumdlula lo mile ome phambi kwaleli pulpit futhi abakwazi ukuthi mabephushana mhlambe akwazi ukuthi aphume ayiphumele yena kufanele adlule kulo amsayinele la ngaphandle ke sibaningi siphethe amabhara sifike siyamake ulayini nje njengabantu abaneminye ofuna yakubo kukhona engithi angimazi ukuthi ngathi ubani kodwa ngathi mangimbona kuhlangana amehlo ngezwe imizwa yami ukuthi owakithi loya naye wathi mayengibona wase ngifanele khona umfowethu abathi uSiphamandla ozemva kwami wase ngifanele noSiphamandla sathi uma sihlanganisa amehlo naye ekulesa sixuku esemva kwalaba bakhona abantu ababephambi kwakhe wase kuhlangana amehlo kwase kuba nomuzi ukuthi wakithi amen ngabona indlela ngavuka ngidabukile uma ngiphaphama ngabona indlela ephusha ngayo uphusha laba manje ufuna ukuzochazela lo omela uthi naba bakithi bazongilanda kodwa wawubona indlela ephusha ngayo ukuthi amandla wasekho ngoba saze sathi thina uma sila ngaphandle simbuke ephusha kwakungathi simnika umfutho ukuthi phusha kokugcina uzophuma nangempela ke waphusha waze wafika kulomile ovule lamabhuku lomile ke ufika sayina bese emhleplela into engathi islip bese emnika leslip kusuyakwazi ukuthi aphume ngaso amen laphuma ke lelikhehla uma seliphuma liza ngapha
thina sikwazi ukungena ufike nje la kulo mnyango wamaglasi sase silamukela lelikhehla ngathi uma ngilibheka ngadabuka impela ngavuka impela umoya wami ngaze ngafonela ubaba omncane owawuyena wayekhuluma uma silaba bathi ubaba omncane uDisemba ngamchazela wasethi yena hayi kufanele ukuthi mase sibalandile sibe khona esibenzela bona ngoba uma silemukela lelikhehla laliphela impela njengoba ngisho inyama yayiphele emathanjeni kwezinye indawo ingathi yalenga inyama ingathi angazi athi idliwa yini amabuka lana ikhanda ushone phakathi uphocokile kwamile ekhala bomuntu ubekhala bese sathi uma simamukela ngikhumbula ukuthi ngaphaphama ngithi kuye hayi uma sifike phansi sizombhideza ebhareni sesimhlatha ebhareni nase ngithi kuye wasithola ale bhareni kodwa muda akanayo i-height yomuntu onormal wayethe kwamude nje kunabantu bonke loshiya abantu baseduze wayemude ngoba sathi uma simfake ebhareni sangambona ukuthi mude impela nje lo okungajwayelekile ngase ngithi kuye hayi masifike ekhaya mkhulu sizokwenzela sokunika ukudla kothi khamba isikhathi ngaphaphama ngisho njalo kothi nakhamba isikhathi uyogcwala uyobuyela emzimbeni ube namandla ngaphaphama ke ngisho njalo amen sifike ke insuku zokuthi sibalande sifike ke sibalande la ekhaya senze konke okwakwenziwa sisabathe ekseni kunomfowethu esasingamtshelanga ukuthi siza la lo ngithi mina lelakhe ehlala lifana naye wayekudeke ngokomsebenzi wayengalazi usuku wayelazi uhlelo esilenzayo kodwa engalazi usuku ukuthi sibalanda uma sasifukile ke ntambama sesifike ekhaya bese senza ke lokho okufanele sikwenze ukuyalelwa ubaba umshumayeli majini sikwenza ke ebusuku kuze kuse kamuthi ke ngiyasebenza yena ulele ngale akazi ukwenziwani la ekhaya kodwa uthi wabona esayibona yena ehamba nabantu abaningi bengaphansi komhlaba la phansi komhlaba kumnyama imigudu la ngaphansi komhlaba uthi ke uma behamba lana uthi abanye ngendawo bamile kule migudu abazi kumele bayephi ukuthi abantu abalahlekile abangaboni kumnyama vele uqoda kwaqhamuka umuntu oyenethoshi owayecollector wonke umuntu omndeni wena wayehamba phambili akhanyisa uthi makhamba lo muntu phambili oyenesibani bona babefike baxhume babe umsila baloku bexhuma uthi uhambe ke lo muntu ethoshi uthi baze baba into esanyoka bela behamba lemigudu uthi kuloku uxhuma abantu basekhaya uthi nabanye angabazi uthi kuloku thina siyageza lena sekwenziwa yonke le yanto yena akekho ubona lesibonakaliso uyafona ekseni uthi ngibona into kanjena ngisesiyamchaza ukuthi hayi besi sesibalandile ekhaya lemphefumulo kusho ukuthi ke kuningi makholo kwenzakalayo la nabaningi abanye abasemndenini ngoba sasize siyisizwe kwakunobonakalise yiningi kubantu abaningi babefika abantu babachazela ukuthi lento eyenziwa lana ikhona impela iyasebenza amen siyakhileke nathi baba kanjalo ingaphambili nje edaningweni uma ke bedluleke labafana uyabuya omunye ekseni uthi kimi bok ngithi mina ya uthi le nto yakha lapha ngekabani eyakho noma ngiyabafana bakho bese ngithi mina hayi akusiye yabafana akusiye yami indlu yabadala athi hawu ukuba uyaqhamuka usibani bangasho omunye ade hamba naye ngabe ngiyamtshena ukuthi ngikutshenile sidlule lapha mama abantu begcwele kulendlu bethe nje phezulu uthi bekhuluma ingiyazana uthi kodwa omunye agcine seliphakamisa izwi ngoba simile siyababuka wathi mnikeni lo mfana ingenathi nomnika mayisakhe indlu yethu mnikezeni phela angisamningani uthi sami salalela uthi wayesethi lomunye hambani ngisikhuluma nani sikhuluma thina komndeni wethu la sikwethu la uthi wathi hawu mnikezeni nisafuna kanti nilindeni ngoba phela nakho sekuyacaca ukuthi useyayakha leli makunikezeni ke lento
ngitheke sisemkhuphane ngoba sisuka emkhuphane la sisuka khona eDumi. Uma sisemkhuphane bayangifonela bathi mama usibani ngeke usamfice ekhaya usehambile. Useyephi Kholwane? Hayi usebiziwe nje emsebenzini akaze afake ngisho iCV khona ePitekivu. Indodana wami omdala wavele wabizwa wahamba wayosebenza uyasebenza esePitekivu.